Kumnu perlog ngapriang sngobhai phi baro hakanika khasi terka channel. Ta mintas ngi nyeshet no da une u ata biscuit haying without oven. Ngelashim une suji shiteng pela kishini shiteng pela dengan shu grind no. Tadem nang ta pada une ude u ata ashim ar pela. Hakaju hi kapela kabangi ya thauma shini Saber lang une u ilachi powder khendian. Shwa bangin ya khle ngin ya pen ready shwa ya kaneka karai kaneka deka karai banga shed biscuit ne uki gru da damshet ha ka oven ngin shu le ha kaneka karai ru kalong kumju hi kam da pher palat re sadem nang tu pade ngin ya khle no ngan ai kanika ghi kanika deka ghi ngai steng pela pila ban ai daka refined oil ru diban khle shwa kumni hi tang daka ghi ngin sa ai biang tuka ghi ka ba tam kan baka tam tu ngin ya khle lun se ya milai bha dakala biang daka ghi ne daka pnyang rumo dakala biang da ngisngo baka duna tengin the daka dut kendian dia mende ban the sisen the kadut namarun da jam palat ru long ra tengi de ban ai kendia hi kum ne kumba pen i adem nang tu pade ngin saya shna shape no pila ban ai daga da pidon ka cookie shape mo shape biscuit nto da phim don pila ban le daga ru ka jingtam da hakani ka be ka jingtam ngala griswa daga ghi lata ghi bakan dambit shipet nga shim daga ni ka jingtam asule kumni da dam nang tu pade sathap na hakani ka pliang bangil ada penkre agak karai tang arpo minit hi hadin arpo minit ngalak pet kani kala long hide ban pet chipang kuntu pau khasan minit yo teng ka ding ru ka he ka ritmo kani kala long khoble sibun ba philai pe ye kani ka video sngoba like subscribe but share